Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan alus, ti Solano Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko, apatsak apakaadawan iti adal, nang runa kadagiti padak nga agay ayat. Luz Viminda ti sibubukal anagan ko, ngam kidawak nga awagan nak kumalatan iti Luz. May saak a single mom. Gapu iti kinarigat ti biyag, nagabrudak ket inbatik iti poder dagiti dadakkal ko ti anak ko. Rugyak man ti agsalaysay idi nagbakasyonak ditoy Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Mami, iso ni Jerry, kaadalak. Jerry, iso ni Mami. Hello, Auntie Luz. Kamodyanan na? Namammo kang nakita kayo matlangan. Nakapimpintas kayo gayam iti personal. Pilyo kamot nga ubingan niya. Maala nakpailaang mo't abulaan. Saan kaya bulbulayan, Auntie? Pudno ti ibagbagak. Isugaya man nakapimpintas mo't ni Glyza. Ngamin, imala ka na kayo. Anya? Siyempre mata, Jerry. Like mother, like daughter nga rod. Sana ya. Wana, husto kay ti dayta, Glyza. Ala, husto daytan, apanang paspasablog yu kanya. Umay kayo kit din, tag merienda tayo pa'y. Ituloy tayo to iya kusina, ti ag-inistorya. Wow! Dayta kat tiyor oraya kanti. Ang ririring aminan na iti alagak. Anya? Ala. Mapantay yung arodo ni di kusina. Glyza, asino ti kinasarsarita mi ti cellphone mo, idirabi eh. Nagpatpat nagkayon sa mo ta nagsarsaritan. Huwag nga rod, Mami. Naimasan mi mat ngamin tinagistorya. Asino nga min day jay aya? Kasla, nagadu kayo mo't nga agsasao. Facebook friends ko, Mami. Group call day jay. Iso ti awagan day ti samahan ng mga Biskayano. Anya? Ay sus, amangan mo't na makadisturbo day ta, iti panagadal mo anak ko. Saan, Mami? Matultulungan dakpay kit di ka dagiti projects ko, ah. Kinapudno na. Ni Jerry tinangisali kanyak iti dayjay a group. Ay, kita amangan mo't no, dagiti grupo ti scammer. Ay, saan ka unay ngagtaltalag anak ko? Nang runa kat saan mo mo't idang am mo? Wen ka di, Mami. Awan ti rumbang apagdanagan niyo. Ipasigurado ka na kayo anasisingpat dagi jay. Ken maysa, adamat ni Jerry. Amok adi na ipalubos alok kundak dagi jay at tao. Mas daawak laeng ken ka anak ko. Aanyo ti pagsidaawan niyo, Mami? Apay, amamom ka di unayin day at Jerry. Takas ta unay mo, ti pa nagtalak mo ken kwa na. Wen, Mami. Amamong ko ni Jerry, manipod dapan na, nga aginggay ti ulo na. Anya? Wen, Mami. Bayan nyo, ibagak kan kwa na takanayunan na ti umay dito'y balay. Kabayatan anakabakasyon kayo.
Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo yung iti husto ni Jerry. Kaya't mo asawan, ulila ka na demang baro. Wanante, awan mat namnama karagiti kakabagyan may iji probinsya. Iso ang nagdesisyon ng pasyudad, tapno umay ko biro kan tigasat ko dito eh. Kaya't kung amin ti makaturpos iti panagadal ko, isa nag-working student tak. Adumot din ati sinerek ko a part-time job, tapno adalayang pagbayad ko iti tuition, kan dadumapaya ka sa pulak. Ay katawan ha. Anos kan gagatlaeng met ka ti kasapulan, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Agadal ka, ana imbag. Iti kasta, makagraduar ka, baro. Wanante, uray ka sanupay ti kinarigat ti biyag, talagang ikarigatak ti agadal. Iti kasta, makaturpusak. Wala. Awan to ti sabali ang mairanod iti dayta, no di sikal motlaeng amis mo. Bayam, tano addan to nawadwad ang maipawit ko kan ni Glyza, ibagak ta ibingayan na kantumet. Uray, sang kabasit laeng. Isupay ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Ay, sana nante. Nakababain mo't Amok matirigat yo iti abroad. May naynayo nakpay kedingek kanyo iti allowance. Sana nante. No para kanyak, awan parikot iti dayta, barok. Basta lakit di adda ay kaumang tidak. Malaksid awan at talaga, kat awan mo't. Pumadar ni man gaya man ti panagsublimi dyan abroad anak ko. Ay, awan nga ron tatang. Nagbiit ti aldaw. Wen nga ron kaslaawan pa yung makabulan manipod na gawid ka. Awan nga ron tatang. Ay ket at atidugam ton ati ipakadam a bakasyon mauhinton sumaruno nga agawid ka. Awan tuman nga agpaiso tatang, tani. Adayumot kurang ti makabulan na bakasyon kon. Nakunamon anak ko. Ay kat, anusan nyo manen tani, ibatik manen ti anak ko kada kayo kan ni nanang, tang. Awan parikot iti dayta. Rebeng na lang met nga agnaid kada kami nga puta apo kumikat nga ron ni Glyza. Kanayon yun to kuma palagipan tatang. Nang runa iti grupo ang nakisalyan na. Ang mga maibarkada dan tuki de. Di yu ko maunay palubusan arumrumwar nang runa iti rabi eh. Wen, awan rumbeng a pagdanagam iti anak mo, Los. Nanakam ni Glyza. Patsek, asanto nga garamit iti saan anasaya at jay apo ko. Naimpag nga oras mo, Auntie Los. Si kamot gayam, Jerry. Oh, nakapasyar ka mat. Eh, umunod ka pa ya, barok. Agyaman na kante. Hala, umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na kamanin, Auntie. Ay, mabit lang ang taibak ni Glyza. Ada ngamin iti silid na ka. Kwa, saanan? Kinapudno na sika ti gagarak. Ha? Siyak ti gagaram ko nam, Jerry? Wan, Ni. Iti anyaga po. Kahit ko asawan, ada ka di ibagam kanya? Tapay ako na masyak, ti gagaram? naibaga nga ni Glyza nga agsublikan iti Hong Kong iti mabiit. Awen nga rod. Kasla kaano laeng ang nagawid ak. Ang amita, nalpasan ti makabulan na bakasyon ko. Kailiw kan tulakit di. Nang runo ti kastoy panagsarsarita ta. Kastamat ten, nagiti ipaspasangom amakmakan tunggal umayak dito balayo. Ha? Sapay ko ma, tagtultuloy lat ti kastoy alinlangan ta. Oray agsublikan iti abroad. Oh, Jerry! Anda ka matgayam? Ay, nasaya at mo, tarimwar kamot lang iti silid mo, anak ko. Wala, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Jerry, wen? Mapanak pa iti kusina, ang mga numaksat tilot-luto eh. Sige, Mami. Barok, panawan kayo pa dito'y salas, wen?
Sige, auntie. Oh, nakapasyar ka man. Ada ka di manan iyawis mo. Ah, awan, Glyza. Imayak lang pimasyar. Awagan man kat diti tropa. Tagi-istorya tayo. Ay, napo. Pasado alas 5 gaya man iti agsapa. Ay, napo. Bumangon ako na. Iti kasta makaluto ak anasapa. Sigurado, masapa man ti amo kasumrek iti opisina. Ay, napo. Ada message ko. Basaag man pa. Lemot Jerry. Good morning, Luz. Naglukon da ito nga ubing. Bir-bir nga sanak mo latan. Uy, no? Nalipatan na laeng. Akinabilan iti auntie. Replyak man. Oh, good morning to Barok. Nasa pakamat anak kariing. Aday ta. Naisen kon. Ay, mapana ko ni Jay kusina. Nag-reply mo ta dagos. When ag-review ak ngamin habang agkap-kape si Kangay. Madamdaman ton a replyak da ito eh. Agtrabaho akpay. Narigatan, amangan no agunget ti amok no maladawak nagluto. Nakapagsarita kayo kadain ka ni Mame, apaw. Wen, Lolo? Kahit kumusta mo't ngay ka no, jay inam. Kumusta ti kasasaan na ijay Hong Kong? Okay ka no lang, mat, Lolo. Ado ka numanan tinaorno nga intod ti amo na. Ipawit nanto ka numanan inton day off na. Ay na, nagsayatan ngay lukasta. Imbaglagan ata nasingpat tinatumpungan na nga amaw. Wen nga rod, Lolo? Isasi ka apaw, inga idmo ti agadal, wain. Iti kasta, makaturpos ka. Tapno wadan tumot pakakit-kitaan jay inam iti rigrigat, kanun sakripisyo na ijay abroad. Wen ka di, Lolo. Danag yun aya. Talaga mat nga igagaad ko ti agadal. Kas makita yumat, nangangato dagiti grado. Wan mat kendi Ala, itultuloy mo nga rod kumaday ta, aging nga agturpos ka, wain. Wen ka di, Lolo. Don't worry. Oh, hello, Jerry. Nakaawag ka man. Wana, tadi mo mat-replyan nagti-message ko ken ka. Ay, kwa. Ay, pasensya kan barukwan. Medyo busy ak ngamin. Ado ti matrabaho ita dito'y balay ti amok. Ada ngamin bisita da. Iso anas kan nga asikaswa kida. Makumikom ka lang nga tangagpaisoy ti trabaho, wano, liklikan na. Ni, iti anya kumangay agapuan liklikan ka. Los, podno ti bagbagak, agayatak ken ka. Patsin na kumamit. Tsak nga rodan amo no niya ti aramidan. Ngamin, sika ka na yung tilinahon ti panunod ko. Jerry, kataw-tawo nam laeng ti anak ko. Iso nga, arig na kat anak ka maten. Mangbiro ka langan iti sabali a babae, apangibaw ingam iti ayat mo. Tai, kataw-tawo nam, ta iso ti maibagay ken ka. Sana kas kanyak, abakbakitanen. Jak to aramidan day ta. Gaputas si kalang ti babae na nakariknak iti kastoy, Los. Jerry, Sa anak mat kat di nga gapapura, amok ang masusuro naktumat lang nga ayaten. Kat urayak day ta akan ito. Jak to mauma amang ibagbaga iti napudno apan nagayat ko ken ka, Los. Jerry.
Naranyag ti rupam ita, Jerry. Madlaw anaragsak ka. Ha? Ay, siyempre amom ka din no apay? Amokon. Kasangay mo ita, saan ka di? Wen, saan lang nga ita? Anya pa'y. Pugtom Ibagamon di na kung pagpanunutan pa'y. Inaklon na kung ti babae asam sa bungag. Oh? Ay, congrats nga ron. Kamaudyanan na, adan girlfriend mo. Wen, Glyza, kastao na yaragsak ko. Ngamin, iti mismo pa kasangay ko ti panangaklon na kanya. Wow! Sana all. Yam among tumamat kanyak ti girlfriend mo? Ha? Wana, yam amok to kan ka, Glyza. Hello, babe. Naawat mo ka din timpawid kong allowance mo? Well, babe, kat agyaman na ka? Awanan yaman na, babe. Amumot, ngay ayatin ka unay-unay. Kat ikarik nga aramidag amin akabailak. Tapno matulungan ka iti panagadal mo. Mababainak nga rodan kan ka, babe. Sikamot amin ang timang mangtad iti allowance ko. Agraman abang ti boarding house ko. Ay na, di mon panunutan dayta, babe. No adalakit di, ay kat mangtadak kunak manen. Malaksid no awan atalagan, di awan mo ti maitid ko. Managa pagyamyaman ako unay, babe. Ngamin, ibingbingayan lakmutlat ta iti birok mo dita abroad. Inton sumarununton, tikid-kid dawam a motor, wan. Nangipaw itak mo't ngamin, iti balay, iti igatang da kadag iti masapsapul da. Ken nang tidak mo't ay, iti allowance ni Glyza. Wan, babe. Awan pare ko titi dayta. Urayak latan no kaano ang makaipawit ka iti igatang ko iti motor ko. Wan, di ka agdanag. Ta, yurnungak dayta a motor. Itapay lang, nalausan ti panagyaman ko ken Carlos. Agyaman ang iti pan nakaawat nga ipapaay mo. Masapol ko ngamin unay ti motor. Usarek nga deliver. Isupay mo tayo gadak para iti allowance ko. Wan ka di. Awan parikot iti dayta, kunak lang nga rudon, Cherry. Basta para ken ka, go! Mano nga aldawen nga awan na awat ko at text kan chat manipod ka ni Jerry. Hanggang maapay nga ta. Awagak ti messenger nangam. Diyak mo't maawagan. Saan nga reply ka dagiti chat kan text ko? Kanayon mo't anak ka offline. Damagag kumakiniglay sa angam. Sanan. Amangan numakadlaw tupay kit diti anak ko. Ay, urayag latan nga agchat. Amangan numakumikum laeng iti pagadalan. Wenno kadagiti part-time job na. Hello, babe. Apay ngay tala nga sungbatam ti awag ko. Di mo mo replyan dagiti text kan chat ko ken ka. Apay, adda ka di parikot? Kwamin, Luz. Ibagam tapno jak agpugpug to. Amom ka di madandanagan ak unay ken ka. Kung naklakit din noan niya tinapasamak mo. Luz. Apay, adda ka di parikot? Ibagam, bareng makatulong ak. Kwamin, jay, Anya dayta. Ibagam Ita ka dipay nga agbain ka. Oh, come on. Ibagamon, babe. Nakasagana ak adumngeg. Pakawanan na ko, ma. Ne, pakawanan ka iti anya, Jerry. Pakawanan na. Saan lang si kati girlfriend ko? Anya? Ada pa yung girlfriend ko dito Pilipinas. Kat jak makadiskarte amang sungbat ka raw iti awag mo. Gapot agkadwa kami iti sumagmamanungal daw. Anya? Hanggang di kagdanag. Tas saan ka matasinaan? Ituloy talat ta ti relasyon ta. Ngamin, ipatpatid ka lat ta. Dua kayo nga ipatpatid ko.
Dua kayo nga ay ayatag, Luz. Anya nga, iti ko na ti anak tabakay. Makaawit ka di matlaang ito ng graduation ni Glyza. Ay na, saan ka nupay anak kapakada iti amo na lakay? Ay sus, sayang matano di na matindaran ti graduation ti anak ta. Bareng luadan to ka numayra na seminar ti amo na. Tapno makabakasyon mat iti uray duwala ang alawas. Kasta ti kunara. Wan lakay. Ay kahit sapay ko mga ron at kasta bakay. Wan na ako malakay. Sapay ko mata makabakasyon matlaang. Oray ag sublinto matla dagos. Kalpasan ti graduation ni Glyza. Ay na, kasla ka ano lang dahil di pagsinsinublatan ta nga awiran ni Glyza. Ita balasang ay. Aggraduar pa yan iti kolehiyo ko na maalakay. Wan garod bakay. Ay na, talaga nagbiit ti panawan. Nagsakit, Jerry. Nagsakit, tinaramid mo kanyak. Sorry, Luz. Sorry talaga. Inanano sakti sakit. Uray amok nga dan sa bali ang girlfriend mo. Pinaupawitan ka lata. Tinultulungan ka aging gaana danon ti graduation mo. Siyak tinaggasgasto si ti amin. Manipod selebrasyon, kas gift kan graduation cake, siyak amin. Gaputain ka rin nga ikan na kiti oras. Kalpasan ti graduation mo. Inkarim nga agsarita ta. Gamawan mo't na uray ko, gaputa mas inununam mo ti girlfriend mo. Apay, Jerry. Apay, pinangnamnaman ak. Gapu ka dita ubing da dya, Gemma, ngam iti siyak. Gapu ka dita maitid na tinainlasagan aragsak, adyak maipaikin ka. Kasta ka dila ang kalakati manglipat kanyak. Ha, Jerry? Luz, sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Ikarik. Manipo dita. Ikarigatan kan kaniti oras. Promise. Apama na makasubli ka ijahong ko. Kanayo nagtun ti umawag. Ag-text kan ag-chat kan ka. Sorry ka din, babe. Sorry. Adagayam message request ko. Ay, kita man. Ha? Gemma Sarmiento man. The girlfriend ni Jerry dito basaag man ti message na. Ang Jack i-accept. Hello, Auntie Luz. Pangaasim taliklikamon tinobyok. Putdem kuman ti anyaman a relasyon nyo. Ngamin, saan na ka nga ay ayatan ni Jerry? Usaren nakalaeng para kadagiti na immaterialan a kasapulan na. Isu apang nga asim talipatemon ni Jerry. Unay na. Nagsakit. Anyangay nga ron. Basol ko matlaang.
Ngamin, hintad ko amin nakasapulan na. Uwen, basol ko ti amin. Basol ko matlaang. Iso ama saksakitan nakita. Oh, Jerry. Nakaawag ka mat. Ada ka di manen kasapulam? Ada ka di manen ikarim? Adi mo mat kabailan atong palan? Luz, sorry. Pakawanan na. Pakawanan manen! Makauma! Sorry, ngam put den tanti relasyon ta. Namon nga minan ni Gemma ti may papan kadata. Tsak kabala na mapukaw ni Gemma iti biyag ko. Isa pasensyakan no sikati sakripisyo. Agyaman na karagti amin na tulong mo kanyak. Kat kidawag alipatan na kon. Awanan ka itibain! Kalpasan dagiti sakripisyo para ken ka? Kastoy lang ti aramidom kanyak! Mananggundaway ka, Jerry! Sorry, Luz. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawanak. Kat kidawag nga agtalinad kumaalimad ti may papan kadata. Nang runa ka ni Glyza. Oray narigat. Ikarigatan ka alipatan. Kat sapay ko mata kasta kamad kanyak, Luz. Talaga alipatan kan, Jerry! Mananggundaway ka! Miss F, insang sangit ko ti sakit tinakam ko. Ket aging gaita, kasladyak pailaang makamove on. Nagsakit ti inaramid ni Jerry kanyak. Sinugat nato'y pusok. Sugat akaslasaanen akabailan nga agasan pay ti panawan. No maminsan, uray ka sa nugayam ti panagayat nga ipaay mo iti may sa tao, saan latta nga umdas dagitoy para iti ipatpatag mo. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa, ken panangiyornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Luz. Ken ka pagayam, Luz. No maminsan itinagan ni ayat, kasapulan tayo met ti sumugal. Ket no maabak tayo, iso ti agbalin nga adal tayo iti biag. Ket agserbi daytoy tapno agbalin apigsakan kirad tayo, tapno sumugal tayo manen, agingga amangabak tayo. Patsek adumteng tumatlaang ti aldaw a maka-move on ka, ket masukatan iti ragsak ti liday a marikriknam. Alakastan pagayam, Luz, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo Arigin. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met ama idrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Arigin. Naawisak met ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin a padas ko. Padas nga aging gaita ket pagbababawyak. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Hello, honey. Hello, Haris. Kumusta kan? Kumusta ti trabaho?
Okay lang, Matani. Daytoy, kawawid ko lang maniputi ti trabaho. Siga ngay, kumusta ka maten? Kaasi ti Diyos. Okay akla ang matani. Kumusta ka ti balay nga ipaparamid ta? Aywan, naimbag ta dinamag mo. Medyo ngimina dagiti magatang a materyales. Iso akim murang ti impawit mo. Kasta ka di? Manungay ti kurang na. Si kalataan, umano ti ipawit mo, hani. I-budget kun tulatan no kwa. O sige, tagpawit ang harudmanan intun bigat. Agyaman na kani. Agan anos ka pa'y laang dita, Tani, amumot nga awan trabaho. Wen, maminano ka di nga ibagakin ka asyak ti lalaki. Iso asyak nga rod ti manggad. Amumot nga aramidag daytoy para ti buklen tanto pamilya. Ba nag-apagyamyamanak na unay, Haris? Amom, kailiw ka una yan. Kailiw ka mat una yun, Regine. Sana bale, tagbakasyon ak to apaman amalpas ti balay ta. Igiddan tantumot tan tagpa-blessing. Ay na, kailiw ka talaga, Regine. Oray siyak mataris. Ayun gayam, sa dino abanda tinang ipatakdiram iti balay. Kahit ko makita. Ay ko nga. Tibalay ko na. Uwan, sa dino abanda tayo na. Kita man o natungpal mo't lang ti disenyo akayat ko. Kuko ang amin, Haris. Oh, api akas tamat ang tilangam. Ada ka di parikot? Kinapod no na. Diyan mo no kasanok nga ibagakan ka, Haris. Ibagam ano anya dayta? Ti kwarta nga impopowit mo. Napan amin iti sugal. Anya? Di ka kumamot mangrabak akasta? Saan na ka mang rabrabak, Haris? Pudnot ibagpagak. Pasensyakan. Sorry no nagulbudakan ka. Sorry no imbagak nga ada ipatpatakder ko abalay. Nga uray awan mat gayam. Sorry, Haris. No kasta. Insugal mo lang tinagrigrigatak ija abroad. Kasta ka di, ha? Uwan, Haris. Sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Idida mo. Basi-basid lang. Aging gaan nagsasarunod ti pan nakaabak ko. Ti amok at makasubutak. Ngam nakarkaro matan na igumunak iti sugal. Sorry, Haris. Una yan, Regine. Una yan. Nagtrabaho ak para iti masakbayan ti buklan tanto a pamilya. Kamuk at dabalay a pagawidak. Ngam anyan. Anyan tawan mat gayam. Kung kunam, Nanang, daytan ti kanayon ko nga ibagay di pailaang kan ka. Saan mo pailaang nga asawa ni Regine? Ngam isukit din ti pangipaw-paw itam iti kwartam. Anya ngay ita. Husto kat ti kunak agas tatura day ti ababae. jakmet nga rod amo akas di gayam ti aramidan na. Ti amom at dabalay mo asang patam. Nga mawan mat gayam. Oray may sa apostila ang anay patakder kuma. Awan pay. Kat, anya ngay ti planom ita. Isinam ka din day ti Regine. Ay ayatak ni Regine, nanang. Nga oray kas jay tinaramid na, kasta ka di. Uwan, nanang. Minamaag ngayat. Nanang. Ay na, siya kunti mangibagbaga anak ko. Saan to nga umasenso ti biyag mo, nukas ken kwa na ti agbalin nga asawam. Oray po utem to'y kunak, Haris. Iso nga itata na sa papay, agpanunot kan. Agyang manak. Taoray kas jay timbagbaga ni nanang mo kan ka. Saan ka lata nagbaliw kanya, Haris? Jak nga rod amo no hapay. Haris, sorry ka din Ikarit, saanin ang maulit. Agbalbaliw ako na talaga.
Numaminsan, kagurak pa ikit din tibagik. Uray adun tinaramid mo abasol kanyak. Ruming bawlat ta tinalao sa panagayat ko ken ka. Agyaman na kani. Ay ayatan kamot unay-unay, Haris. Sorry manan iti amin, Juan. Mala, wanan, napakawan kan. Ng pangasim kumalang ha, tadi mon ulitan tinaramid mo. Agbalbaliw ka kuman Regine. Ijamon ti panagsugsugal mo. Juan, ikarik ngagbalbaliw ako, Haris. Promise. No kasta, okay kayon kini Haris, Regine? Wala. Siyak pa iti ko na. Nalaingak ang mga iayon niya. Biliba kun at talaga kan ka, friend. Aga, sumanta ka na yun ka nga agkari iti boyfriend mo. Ngam uray maysa, awan pa'y pulos tinungpal mo. Talaga kasta, friend. Amo matan, love na kdagay ang Haris. Di nakabailan ang mapukawak iti biyag na. Manmanuti kas kini Haris, Regine. Isungaan na dam tinobyom. Ibagam kit dit agkalay sa kayon. Di mon paluspusan. Tani, sayang mat no bilang laang. Anya? Nagasat ka, ngamin, nagagat kan naanos ni Haris, friend. No nagasatakan ko, ana. Nagasat mo't kanya. Ngamin, napintas, ha? Agyawan kit ni, takinayat ko nga oray laklakay iti sa nga pulo at awan ngam iti siya. Ay nainsan, saan la ang anam na minsan nga inaramid ni Regine ti kastaken ka? Sinayang na laang ti kwartam iti namin adun adaras. Ita, di ka pa'y laang nadidigra? Insan, Laglagi bam kumainsan, narigat ti trabaho tayo dito'y abroad. Saan tayo abasta pidpidutan laang ti kwarta dito'y? No apay mat ngamin adi mo pa'y laang sinaan day ja babae. ay ayatek ni Regine. Kat iso ti babae kayat ko nga ikalay sa. Hay, makaammo ka man langan. Ngam ne, awan to kumati pabpabasulam no bilang talukwan na kantumanan day ja Regine insan. Wan insan, dakkel ti panagtalik ko ken ni Regine. Iso ang mamati ak adinan ulitan pa'y dayjay. Mamati ak ang nagbalbaliw ang tinubyak insan. Makaammo ka insan. Ngam ne, di mo ipawit amin ti sweldom ken kuana ha. Okay lang siguro apaw itam. Ngam tila ang pang-allowance na. Di mo ipawit amin aswildom insan. Anyang mo tan. Nay, apa yan anak ko? Anya ti mapaspasamak kang ka. Kasla di ka makait na. Itay ka pa'y apo managnarita. Apay, ada ka di parikot mo. Dayjay ang Haris, ananang. Apay di Haris. Agasan man, ta-allowance ko lang ti impawit na. Ha? At daatap ko nanang. Atap mo nga anya, anak ko. Amangan no tila indandanon man ang dagiti kakabagyan na kenkwana. Agraman dananang kentatang na. Pinadakisdak siguro. Kat namati man, iso abasiti intad na akwarta. Ay na, agyaman kaki di ata pinawitan na kalatta. Kalpasan ti inaramid mo apan nagloko kinkwa na iti kalabay. Ay, aday ta kayo man ako na akon nanang. Sermunan dak ka di manan. Amom kaday asika akanayon ti pagsarsaritaan dagiti kabagyan ni Haris. Gapo iti kastang aramid mo. Oho, sawan dalat ta ati kayat da asawan. Awan bibiyang ko. Regine! Uray pa'y anya ti bagbagada. Awan bibiyang ko. Tinapatag ita kanya. Kat ay ayaten nak ni Haris. Day talaang nanang. Oy, friend, apay adi mo imbagbaga. Agab-abang ka gaya man dito'y sentro. Kapilitan tamasurunak ijay lugar tayo. Nagado ti mo sa cheese.
Kasla saan kapay laang mat ana irwam ijay lugar tayo, friend. Kan maysa, amin sa mat a lugar kat adda nga adda chismosa ana kabantay. Ay, masurunak nga rod, friend. Nang runa dagiti kakabagyan ni Haris. Nagalas ti panagkitkita da kanya. Ipakitam nga minti pa nagbalbaliw mo Panaknakam kadakwada at talaga ang nagbabawyamon dagiti inararamid mo iti kalabas. Iti kasta, saan da kan apagchichismisan. Bayam apagchismisan daklaang aging ga iti kayat da. Awan bibiyang ko kadagita at tao. Saan mat nga iso dati mang pakpakan kanya? Kat, pangalaam nga iti pagbayad mo iti abang kat awan matrabahom. Ay na friend, kasla di nakamam mo. Ang trabaho akman kan saan? At dalat ta kwartak, Judith. Nanang, no agdamag to ni Haris kada kayo, wan amin nga isumbat yung Ha? Nay, apay aya, anya kumati damagan da. Imbagak namin ama si Kugang. Anya, angam, masikog ka kadi nga agpay siya anak kaw. Saan, nanang? Anya? Apay nga rod nga ibagam ang masikog ka nga no saan magayam. Wan tapno na yunan na ti kwarta nga itad na kanya. Anya? Ay, di ka man agar aramid, Regine. Apay di ka maputang itikasta nga aramidam anak kaw. Agbalbalin kan nga ulbod ga pula ang iti kwarta. Nakarkaron aguraan da kadagiti kakabagyan ni Haris no maamuan dati kasta nga aramidam. Kas itinako-nakon, nanang. Awan bibiyang ko kadakwada. Bayam aguraan da. Ha? Awan na sakit abakrang ko, nanang. Makapasurungkit di ang dagita at tao. Manakibiyang dalaunay. Hello, honey. Hello, Regine. Kumusta kan? Kumusta ti sigug mo? Okay lang ang mata ni. Iso na lang ang tako na ti doktor. Sensitive ka nung nga agsikog. Iso ang masapol nga aginanaak. Diyak mabalinti agbanog. Kang runaan iti amin, diyak mabalinti ma-stress. No kasta nga rod, ditong palam timbaga ti doktor kan ka. Aginanaka na imbaghani. Ang nadam ti sigug mo, wan? Wan, honey. Basta itad mo amin nakidawakan ka, ha? Amumatan, diyak kaya ti mapapaay. Wan ka di. Daanag mo na ya. Basta ti kanayong nga ibiling ko kan ka. Pangaasim ta di mon ar-aramidin ti sigud nga naramid mo, wan? Wan, honey. Saanan ang maulit dagitay? Promise. Agyaman na karod no kasta. Ay, wan gayam. Kurang ti impawit mo. Agbayadak pa'y ngamin iti abang ko. Apay no agawid ka ngaminan. Sayang lang ti pagbaybayad mo iti abang. Isupay ko mga urnong ta. Manjak. Apay mat ngay. Basta manjak. Ditoyak pa'y lang ang aging ga makapagpas ngaya, Karis. Kay-kayat ko dito'y taasidag iti palengke. Saan akas ijay lugar tayo? Nagadayo ti pagkatangan. Kan may mayat dito'y taawan chismosa. Sige. Sige nga rin ti makaammo, honey. Agyaman na, kani. Basta ipauit mo ti sweldo ma, tasyak ti mangidulin. Agurnong ta, nang runakit addanton anak ta. Kastoy ati biyag, nagganas ko naman. Oray sa anak nga agtrabaho, mabalindat ta. Kunak tupay kat, ang love na kday Haris. Amin nga ibaga, padyan na. Amin nakidawak, padyan na. Ay na. Ay, namati iti imbagak ama si Kugak nga uray saan mat. Ay, nagbayag mata ni Judith. Itay pa'y anapan iti restroom. Aging ga ita, di pa'y nagsukli. Ay, naglukon. Naglibas samot manin anagawid. Tinasayat. Mapan ko kita. Ay, miss. Mabalinti makitugaw? Guwapo. Mabalinti makitugaw, kuna? Okay. Sige lang. Eksakto lang ni Judith. Sayang mo to'y guwapo ang nakitugaw no paluspusa.
Anya nga ganti madaydayawan agan mo, miss. Ah? Siyak ni Regine. Wow! Nagpintas tinagan mo ah. Kasmut lang iti kinapintas mo. Siyak mo't gayam ng helo. Mabalinta ka di tagis istorya? Ay, kato na. Day talaga yan. Agistoryata aging ga iti kay kayat mo, Angelo. Sa dino tiyayan ko. OMG! Malagip kong tinapasamak idirabi. Nabarta kami ngagpadpada iti dayjay nga Angelo. Ayan na nga yung dayjay lalaki. Ay, nagloko na. Pinanawan na kadilatan dito'y nagturugan mi ang hotel. Ay, kasta una yung sakit yung ulo. Tinasayat. Agawid akmatan itidagos ko. Umayak man, anak ko. Ha? Ne, abi nga da kayo dito'y nanang. Inawagan da kumapay mo't asakbay nga imay kayo. Daa, no sigud nga umayak dito, nga oray jak umawag kang ka. Apay, di mo ka din kayat nga umayak dito'y dagos mo. Ay, kwa. Saan mat nga itikas tananang? Naklaatak lang amin. Kat aglisi ka nga rod dita ata sumrekak. Asino dahi ta, sweetheart? Ha? Asino day di alalaki? Kwa. Ni Angelo nanang. Nobyo. Anya? Nobyong kunam. Unanang. Kahit ni Haris ngay. Apay nagsina kayaon. Ay, kwa. Tangiwat yun, nanang. Di yu pigsaan. Ang mga numangag na kayo ni Angelo. Hay, unay kan. Nakababain ti kastangar aramidam Regine. Agawid ka laangan iji balay. Tano saan? Siya kun amismo ti mangawak kini Hares. Nanang. Sa anak amang rabrabak Regine. Iso apa nga asem, ta saan kumaan natangkan ti ulom. Agawid kan, itamo laang. Tano saan talaga nga awagak ni Hares. Kat ibagak keng kuana ti kalukwan nga aramidam. Nang nagkuamin tinagsaritaan nyo kininanang mo, Regine. Ha? Asino tidakdakamatin ng agnagan iti Haris? Nobyong? Kwa. Nobyong? Wen, ngam sina akon, tasi katipilyak Angelo. Sa dino ti ayanday ta Haris. Ay, kwa, aday di abroad. Kinapudno na, iso ti agi paw-paw iti kwarta kanyak. Ngam, kasi itinakon-akon, sina akon ni Haris, tasi katipilyak. Apay nga asinaam. Saan Saan ka nga agimon? Agi mo nak Angam okay lang. Sayang mat nga minti kwartana no sinaam. Amok matasyak tayo ayatem. Saan ka di? Uwan, Angelo. No kastaro. Di mo sinsinaan laya Haris. Tano aramidem ti kasta. Awan ton pagbagasan ta. Nanang, masikugak. Ha? Anya ti aramidak, nanang. Daytan ti ibagbagak keng ka. Nagararamid ka man ako na kon, Regine. Anya nga iti rupang nga iparang mo kini Hares, itatamasikog kan. Ngam saan mo't nga iso ti ama ti sikog mo. Saan abalin Tati amuna kat talaga ama sikugak. Kat iso ti ama ti sikug ko. Anya? Kaya't mo asawan, pagparangam nga iso ti ama ti sikog mo. Uwan, nanang. Ay naanak ko, saan amanal ni Hares tapno ulawom latan. Imposible adi na ammo ti bulan ti sikog mo. Di nan tumadlaw dayta, nanang. Nalakalaang arasonan dayta. Siyak ti makaamu. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta kan? Kumusta ti sigug mo? Kastoy, kanayon nga agsakit. Kuna ti doktor, nudyak aganad ang mga numaragrag.
Di ka nga minagbambanog Agi na naka na imbaga ni. Wan, honey. Ay, Wan. Kaano ka nga agpaw iti kwarta? Agbayad ak ngamin iti abang. Kan agpa-check apak pa'y. Sige, tagpawita kintun bigat. Aywanam ti sikug mo, Wan. Mangan ka iti nasusustansya makmakan. Iti kasta, nasalun at ti ipasngay mo. Wan, honey. O sige tamaditirik na. Ituro ko biit. Sige, honey. I love you. I love you too, honey. Urayag ti pawit mo. Bye. Siyak ti bakon konsensya iti ar-aramiden ti anak ko kapsat. Iso nga imbaga akon ti agpaisukeng ka. Si kanton ti makaamo amang ibaga iti anak mo. Ay, pasensya kan kapsat. Ngam nabayagan nga awan panagtalag ko iti anak mo. Idilino ko na ti anak ko. Ninamnama kon nga ulitan namanan. Ay, pasensya kayon akapsat. Kanayon kumut abagbagaan di anak ko. Ngam talaga nga awan dengdenggen na. Agyamanak iti panangibagam iti da iti abanag kapsat. Tapno mabaga akmat ti anak ko. Regine? Wan, siyak nga rod. Apay nga da ka ditoy? Nadamag ko asimangput kan. Iso nga imayak. Di kamat ngaminan nagparparik na kanyak. Kainiw ka na, Aris. Di nakarakupan. Balangkantis. Kalpasan tinaramid mo. At dapay lang rupang nagpakita kanyak. Iso nga rod nga imayak. Umayak agkid daw iti pamakawan. Ikan na kumapay iti maisagon daw ay. Nagsina kamin kini Anghelo. Agpalawagag no apay anaramid ko ti kasyay. Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Sinayang mo ti panagtalag kan panagayat nga impaay ko ken ka. Di kan pagan ano? Iso apumanaw kan. Manangan lilaw! Agbabawi akman ngem naladawon ti amin. Sinayang ko ti panagtalag ken panagayat ni Haris kanyak. Nagpasngayak nga rod abalasang, ta saan metten a nagpakpakita ni Anghelo kalpasan a naamuan na amasikugak. Damag ko a nangasawa metten ni Haris, ket naragsak daitan iti pamilya a binukal na. Madamamet ti panangipagnak kadagiti papeles ko nga agabroad. Barang konak no adamet gasat ko iti balasiw taaw para iti masakbayan ti anak ko. Aging galangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Regine. Ken ka pagayam, Regine. No apay matgamin, asa tayon tula makaamiris no adandakas a mapasama kada tayo. Pagadalam daytaan na pasamak ken ka pagayam ko. Kunada nga rodan, di ka manggundaway iti padam a tao, ta sigurado a makarmakan to. Alakastan pagayam, Regine, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengag.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Nabara a panangkablaaw ken panagyaman kada kayo amin gapu iti awan sarday na nga ingkay panagdengdengeg ditoy nanumo at channel tayo. Welcome kadagiti kabarbaro a subscribers ken listeners tayo. Kastameten kadagiti avid listeners ti lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin kakabsat. Agyaman kami kadagiti likes ken comments yo. Kastameten kadagiti kablaaw yo. Maragsakan kami unay a makabasbasa kadagiti komentaryo. Ket sapay lakuma ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Ti surat nga intay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo nga ami. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Ilingad na kumalatan itinagan nga ami. Jak mabain amang ibaga amay saak kadagiti agon online selling. Isulaang ngaminan tinapanunot ko a negosyo. Awan ngamin natalgad at trabaho gaputa awan met nalpas ko. Rugyak man ti agsalaysay idi agrugrugi ak paylaeng nga aglaklako. Kastoy man dagiti pasamak. Apay akas na tilangam anak kaw. Kasla adamo na dagsen aparikot mo. Parikot ko nga rod no pangalaak iti pagbayad ko kadagiti utang ko nanang. Katay masapsapulam iti shop mo ngay. Isu ati pangalam iti ibayad mo kadagiti nakautangam. Maluglugi mat nga roden nanang. Kinapod no na, may ibusan ti stock ko. Tawan mat nga roden po unak. Andya, nay, kasano napasamak ti kastangay? Ay, diyak ka mo nanang. Diyak mat tin napupuutan ang naibus ti kwartak. Imutangak pa yan iti lending. Ngamawan mat latta. Nagadungamin at talaga ti babayadak. Nukuna ngamin ide nga oray di ka pa'y mangala itilugan. Ta isupay kumaapagpuunam. Kasano adyak mga lakit nagninamot ti arkila. Isumit lang ti papanan ti maganan siya. Iso amay mayatin ang mga laak iti hulugan alugan. At least, kukwakton inton mabayada. Sa bagay matkiti Kahit kasano nga rod itan no kunam amaluglogi matagti shop baw. I-close mo laangan ata ang mga no nakarkaro ang mailumlum ka iti utang no ituloy mo pailaang. Ay saan ananang? Diyak itulok abas na ang close latan ti shop ko. Masapul ang mga ramidak iti pamuspusan. No kasapulan nga umutangak manen, aramida. Kasano da ito yan bakay? Impos da kamot iti Facebook. Nagado ti mga mention gan ka. Idarom da kakalaw no di kagbayad ka dagiti utang mo. Ay, wan nga rod lakay. Imbagak mat nga urayan dabiit ta idis kitarak. Imbagak pa'y adyak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din. Ay, anya nga taaya ti kasayaatan nga aramida. Ay kat padasa manan akasarita ida Sagsagay sa ida nga awagan bakal. Makisarita kay tinasayaat ay kanda ka pa iti pawayway. Gan makisarita ka nga idilit dan ti impos da. Tanay, nakababain. Ay, unay matlakit din ti kastoy. Di ka agsarimadang ditaa. Aramida mo ti bagbagak. Tapno masulbar ti parikot mo. Ang lakay. Alakit din. Kabaulam dahi tabakit. Basta makisarita ka itinasayaat. Agpakumbaba ka ta si kamat nga rin tinakautang. Ay na, nakababainan ti kastoy ang mapaspasamak lakay. Agkakasakit dagiti comment iti impos ti maysa ang nakautang. Apay, di da pa indilit aya. Kunak manon na pagsaritaan yun di maipapan iti dahi tabanag. Di na pa'y mat nga rod na delete lakay. Nan, kita agman. Oo, adoy. Kita ang adagiti comments. Ay na, makapa-stress.
Naglukon. At dapay mo't ngagpaisaw. Apay nga di na pailang indilit. Kahit mo ka dito sa akong timang text, ta i-delete na timpos na. Kung saan awaga kon. Saan ang lakay? Siya kon. Di mo't makauawad ng kita tao. Kung mo lang perfecto da mo. Awaga mo ta i-delete da. Kung di da pala i-delete, ibagam kanyak ta siya mismo di makisarita kadakwada. Kat, kumusta ngay anak ka? Indilit da ka din, ti ko nang maimpus da maipapanking ka. Wala nang. Iso na lang kanalpasan na ibabain na. Nakababain ka dagiti makaamam mo kanya. Ano siyam anak ka? Anya nga ikat si ka nga ron tinakautang. Wan matkiti Ngam nalabas matikas diyang inaramid ta. Imbagak lang arudan ajak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din tinagan ko agraman ti rupak. Talaga akas da anak ka. Ti panunutam kat no si kamat ti ada iti sitwasyon da. Makaungat da talaga ta inululbudam nga ida. Nang ibaga ka iti pizza ti panagbayad mo. Ngam saan mo mat atinumpal. Nanang. Tirumbang nga aramidam ita kat mang panunot ka iti wagas tapno mabayadam dagiti nakautangam anak ka. Wan nanang. Talaga akas ta ti aramida. Nakitam ka diti inpost da iti Facebook, maipapan ka ni Ami? Wen, ngam kaslaawan matan. Indilit sa matan tinang ipos. Ay, jak kumakayat ti agsao. Nakarumat nga minti kinaagraraman day jay nga Ami. Isupay Husto kat ti kunak asaan nga agbayag ti negosyo na. No anya nga minti naknakan na ata agnig negosyo paylaan. Uray kumamat no saan nga utang. Kundi ala pay mat itilugan na. Ngamhulugan mat. Anya nga ita, inpost da lang nga rod iti Facebook, gapo iti adu nga utang na. Day takot nga rod. Talaga akas ta ti maganap dagiti agraraman, mare. Ay na, nako namon mare. Iso adata, an-anusan talatan at ti aglaklako iti natang diti palengke. Ngam ti agnegosyo iti dakkel apuro mat gayam utang. Ay, narigatan ti maitulad ka ni Ami, mare. Ay, pulos mat Iti kaano man, saan tanto at tumulad kan kwa na, tanya. Bakit? Rumarak beet. Sa dino ti papanam lakay. Mapanak ijayan Alvin. Ha? Ni Alvin na kabsat mo? Wan. Ni, apay amapan ka ijay. Basta. Ala, mapanak kong tanil dawan. Ang mga nudyak madanunan ija balay na. Sige lakay, agan-anad ka. Oh, at tuwing ti bulbulutan na kwarta manong. 150,000 pesos is amin data. Agyaman na kating ko. Naimbaglaan ang tada ka. Noon ka lang. Jack amon no niya taramidon mi kinimanang mo. Awan ang yaman na manong. Sino kumamit ang titinulong? Nusan ada tayong agkakapamilya? Talaga nasaya ti panagpuspuso mading ko. Ay, sigod mat Ha? Wan mat ka di ading ko. Kit ulitik man ang dagyaman. Di ka matanagan. Kaya sublimi mo't lang nga isubli ti kwartam. Ay, wen manong. Awan parikot iti daytan. Ito yung tulad tayong tun makawadwad kayo. Kita ang kit dit ang mga numaragrig ti kwarta. Laglagi pa, madakilagatan dayta. Nukasta, pinautangan na ka ni Alvin na kabsat mo lakay. Wan bakit? 150,000 pesos timpautang na. Ay na, naimbag pa'y dadya kabsat mo, taam mo na ti tumulong. Nasingpot nga min dadya kapsat ko. Manipod ubing kami. Da kami tagkaalaan. Siyak ti mga isaksakit kin kwa na, no? Da mga awag idikin kwa na iti bakla. So ano anya ti dawatek apabor kin kwa na? Ipapain naman. At damat binulod ko kinimanang Kristi. Yagnan to kano inton bigat dito balay. Kahit umanay ka din na pagbayad mo, itinautang mo, tinadiskitar ta baka? Wala kay. Sobra-sobra pa yan Makagatang tapayan iti baro nga istak ti sapatos kan badbado ang mailako iti shop. Okay nga Rod. Problem is solved. Kamordyanan na.
Makaangas mo't lang ang tao. Wala kay. Kat agyaman nak ititulong mo. Awan na nyaman na bakit? Agasawa ta. Iso nga agtinulong ta nga rod, itirigat kan mamay. Ay, kasano da ito yun, Tanya? Awan matan ilako ta. Awanan karga to'y pwesto ta itinatang. Basol mo da ito'y. Basol mo. Anya, ne, apay asyak ti pabasulam nga eh. Basol mo ata inawis-awis naktumot ngamin. No di nak kumainaw-awis, di saan kumamat anaabak ti kakaiso na akwartak. Ay. Di ka agpabasol sinde. Ngamin, saan ka mat apinilit. Nagayatam mo ti panagsugalta, iso adinak nga rod pagpabasulan. Basol mo ata kunamat ngamin abumawi ta. Kunam nga igam ta ti swerte abaraha ti kasino. Ngam awan mat, taparehas mat lang gayam iti online sukal. Kat no isumat ngamin ti kunada, ngam saan mat gayam apod no. Ay, kasano da ito yun ngay. Madamdamalaang umay manandag iti bumbay nga agsingir. Anya nga iti aramidon tatanya. Ay, tinasayaat. Ag-close ta pay laang. Mabanta agsapul iti pagutangan ta, sindi. Asino ngay manan ti pagutangan ta? Mapantamanan aka ni Mang Lito. Imbag day jay, ta sigurado nga ado ti kwartana. Anya? Katno di tapay mat nabayadan ti sa kikingsimil nga utang takin kwa na. Ay na, awan kastay padasan ta ah. Masapul nga agdiskitar ta, tapno adda pagbayad ta kadag iti nakautangan ta. Tano agmutmut talang talaang ditoy, amangan no papanawon datapay ditoy nagpwestuan ta. Kasano bakit? Nalpas ka din ang nag-live? Wala kay. Nalpasan. Kahit, kumusta nga eh? Nakalako ka matlaan. Una, dandanin na ala amin dagiti in live selling ko. Nagbayad pa'y kit din a iti Gcash dagiti daduman. Ano eh? Mayat ang arod no kasta. Launay ala kay. Ayun gayam. At kanu seminar nga tindaran ni Alvin, iji tagaytay intong Lunes. Kat ibagbaga na ano mabalin kat itulod ko. Ag-ground trip kami kano. Masarot kano nga ag-commute. Ay katwan serbisa mon Jacobsat mo tapno awan mo't may bagbaga na lakay. Sumurot kan at mapantay iji divisorya. Ado kano kat tinalalaka amagatang ijay. Ay wala niya. Mayat sang agpaiso Apa gusto. Adda pa'y bakante ijay shop mabalin apag-displyan. Mangala ta iti brand nyo nga ilakot Wala. Tapno saan lang awagwag. At umot lang tagbirok iti brand nyo. Bakal. O sige, sumuro taktumat nga rod lakay. Diyos ko, agyaman nak iti amin a blessings mo kanya. Kastamot tan iti pamilya. Agyaman nak tainikan nak iti kapamilya na sasaya at panagpuspuso na. No awan dala ang amang tultulong kanya. Diyak amon no anya tinapasama kanya. Diyos ko, kidawak at tulungan kan iwan man na kuma. Tapno maaramid ko anasaya at dagiti rumbang nga aramida. Among nga ado ti plano. Ngam amok mat apag-ayatam latta ti matungpal. Saan da kami kumaabaybayan? Diyos ko. Kahit kumusta ti negosyom anak kaw. Kaasi ti Diyos nanang, mayat-mat. Ado malaang ka ti gumagatang ijay shop mo. Ado ananang, inpa-advertise ko ngamin. Iso nga ado ti mapmapan. Ti may sapay apagsayaatan na. Ado ti agor order iti bulto, wano bail ti wagwag. Banag apabor mo't kanyak. Ngamin, isa ti ayan ti dakil aganan siya. Ay kat mayat ngamnay, kita tasaan mo manen unay adakkelan ti ipatong mo. Tapno saan madismaya dagiti gumatangken ka. Wala nang, di kayagdanag. Amo kun ti teknik ti negosyo asinarek ko. Iso nga awan nga rodrumbang apagdanagan nyo. Ngamin, amo kun tar aramidan. Kahit nga dapat hindi yun nabayadan nga utang nyo kanyak. Ikaw umutang kayo manay. Sigin amot ten, tatalito. Pautangan da kami pay laang. Di ka agdanag. Makabayad kaming tumat laang. Sige, ingato kong ti porsyento na. Agbalinin na 20%. Anya? 20% kunam tata?
Wen, mayat kayo kaday? Wano ba di kayo? Ay kwa, mayat kami tata. Alan, itad yung nga roden ti utangan me. Angamtan niya. Di kan agsa upay, tinapatag at daag pa utang. Mabit lang, tamapang ko alain timbard ni Ami. Ta isuti ipautang ko kata kayo. Ni Ami kunayo tata? Nagbayadan? Kaweng, fully paid pa yan ati dua agasot aribo nga utang na kanyak. Ininilot na binayadan. Pudno ka dito ibagbagayo, tata Lito? Wain kulak lang nga roden. Di tao nga inuyaw yu iday. Umas asenso itan. Ha? Ay sos, gapo iti kasusugalyaw. Naudi kayo ni ti damag. Kitnuda kayo mo't iti mangiwarwa nagawag iti chismes. May papan iti biyag ti panayo tao. Ngam ita, kasla baliktad matan. Aguray ka. Kitaam. Kasla ni Ami dayjay Sa dino, Dayjay man ni aywan. Isumat nga paiso. Ne, anya nga tiar aramidan na dita. Kasla bodega mat day taayanda. Wun, umay ka. Ta umasidig tapay basit. Iti kasta, mangagtanuan niya ti pagsasaritaan da. Sige, Ditoy, aglamang ta ditoy likod tilugan. Tapno saan da ta makita. O sige, ikargayo amin ng dagiti na yung packet na yun, ta ipaship na yun. Masapul amawayaan ti bodega, tapno adda pang ikabilan tayo kadagiti sumangpet nga stock tayo. nukas tangarod. Pudno ti imbaga ni Tata Lito. Talaga nga umas asinson ni Ami. Nakalungawan iti ado nga utang na. Oho, jak mamatitan niya. Anya, ni, kasano adi ka mamati kat kitaam lang arudan ti ebidensya. Imposible Ito'y pa. Ha? Ni, kasano manan nga imposible? Masigurado kung ada sa bali a sideline na data. Isuan nakabayad iti utang na. Ha? Adda ayamat bumak nang iti panaglaklako lang iti wagwag. Ay na, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basta lakit di nagagat ka. Kan syempre, no talaga nga adumatan ti suki na, adu ti gumatang. Adumatan ka ti inmasinso gapo iti wagwag kan live selling. Basta ang mumlaang ti dumiskarte. Kumusta ti pa nag-live selling mo? Bakit? Nakalako kamot lang ka de? Wala kay, saan pa'y lang asimang patdagiti bail, ngam na ibusan. Mayat angaron. Aywan, nadamag mo ka de, tinapasamak kadatan niya kan sinde. Ha? Ni, apay, anya tinapasama kadakwada lakay. Pinapanaw da kanumot idan ije palengke. Saan da kanu ngamin anak kamay bayad iti utang da? Nailumlum da kanu iti utang, kapo iti panagsugsugal da. Ay sus, day takit din. Di mo't isuda ti may sa amang sasawidikin ka. Insisir dun sapay dagiti pos ang maipapanking ka. Ay, Juan, ngambay amon day taba naglakay. Napalabasan day jay. Talaga siguro akas na tibiyag. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mo't amaong umsi, wano mauy-uyaw kaita. Ngam kadagiti sumarsaro nung aldaw, si kanton titang tangaden da. Bakit? Agkakasakit ti sao kan comment dagiti tattao kanyak idi. Nga oray awan mat amok abasol ko kadakwada. Aklunak matket di abasol ko ti amin. Nagbalinak agastadora. Ngam nagbalin akarit amin dagiti kanyak. Isu tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno aggagat kan mangrugi akmanan. Ita, apita mo, ti bunga ti kinagagat mo. Bakit? Una, kat babaan day ta ititulong mo lakay. Tano awan ka ng tultulong kanyak, saan ko amaragpat ti baliki. Ita Miss F, adan talo a shop wano pwesto mi iti wagwagan. Sapatos ken brand new abadbado. Nabayadak matan dagiti utang ko. Ibagbagak daytoy saan atapno ipalastog wenno iparamag ko. No di kat tapno maikan iti inspirasyon dagiti padak nga awanan. Saan amay may sati aldaw? Basta lakit di agagagat ka. Saan ka abasta sumuko? Ipakitam ken ipapatim
tapno umasenso ka iti biyag. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibasa ken panang yornos, para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Ami. Ken ka pagayam, Ami. Napintas toy pakasaritaan ti biyag mo. Talaga ang makaitad iti adal ken inspirasyon kadag iti kakabsat tayo adumdumngeg. Mangipakita nga oray kasano ti panangimamagda idiken ka, di ka naawanan iti namnama. Bimangon ka, ket ita laklak amo mon ti bunga ti kinagagat mo. Kang runaan iti amin, di ka imibet iti apo. No na itublak ti pada tayo a tao, di tayo kumakatawaan wenno uyawan. Tulungan tayo ket di tapno makabangon manen. Di tay agoy uyaw ta di tay amo noan niya ti pagdaldalanan na. Di tay labsen ti agsasao ta amangan no nakarkaron tupay ti mapasamak kada tayo kumpara iti nagdalanan ti tao nga inoy uyaw tayo. Alakastan pagayam, Ami, ket pagyamanak matunay ti ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan.